Ka North Liberty Higher Secondary School Jowai. Kalayo ban mi khmat che Kalempong Elekai Football juki kena school ka state level inter-school Subroto Mukherjee Cup football tournament arjar apolai. Kaban salong sian hanong ba shilong karba ka HK Singh Memorial Secondary School kan mi khmat haka kardan under 14 jungki kena shenrang. Kini kilai kan hun kilalong kiladu haka jing Elekai final haka sinengkong haka jing kun district level inter-school Subroto Mukherjee Cup football tournament. Balapaniat jaka office u district sports officer jongka West Jintia Hills haka yang nangba stadium dom isngi Jowai. Habapai shaka jing kun final haka kardan under 17 kikentei ka North Liberty Higher Secondary School. Kalalap ban pelim da arla not call yaka kyang nangba Higher Secondary School haka baya kiti ki call latep da ka elat ki ksu haka minit Elekai balai po barka degresya dan haka minit basau puar. Haka under 14 juga kena shenrang ka HK Singh Memorial Secondary School. Kala penlim da shikol ya kalun pertu secondary school. Bariak tek shikol latep da usai bor dekhar haka minit Elekai basau pukandai. Katba haka jinga kun jungka kerdan under 17 juga kena shenrang ka North Liberty Higher Secondary School. Kala penlim da Laila not call ya ka Government Boys Higher Secondary School. Bariak tek ilai call latep da usaha meleng do haka jinga Elekai badang ya isau minit. Ulobing star shooting haka minit basau pupra baru Mickey Roy swear haka minit basan pau. Yaki kusnam shakinong job lasam do kongsan jumpa negasngi. Ubadeu additional deputy commissioner uba Mark Andrew Chalam. Ubal kenturu ya barok kinoil Elekai. Kebakong sandu aga jingim deban job haka mensim. Shushu ula kentui kinoil Elekai bakin tershitom kanang bakin posh katong jumpa jing job berkerman. Bakin wanra eka jing sorong yaka distrik hi baru kawai. Haka negasngi la don langru nadu UDSO ka West Jintia Hills uba ke pasa urang bak shenong commitment tu uba Abul Pawa Working President ka WGDSA uba EMH pasa kidekot ka association kinohikai kikana school nalor kiri football jungka district. David 3. Siap. Football Tournament 2023. Bom ni kita dia biarkan ni yang tak lain.
dengan bentuk sama di medal trofi ngambil itu. Ikut plan itu lah nanti nan. Ikut plan itu lah nanti nan. Kaca sini mah. The champion of the district level, Subuto Mukherjee. Chứ em kêu là job, em kêu là rem. Làm cái thứ job rem tọa cái chừng job chừng rem một school bộ này. Cái chừng job yang warok on, tọa em có thật đi của hoạt động rồi. Cái sports untuk lu yang masuk ke ialah ini kalau kenjat di kebun sediang hap gol. Cái sports pun di jengkai gua yang kah iga iwi bowi. Jengkai kam yang sports habis ini yang di kena kalau pro ada kata di sports di yoga di untuk do di karakter yang di brew gitu lah itu sama irap boleh berkancu itu koman brew ni kecing bukti kecing em kata jing do jing kerban you yang kini last match you kini udah cakap kini go we got team our goal lah dah push lagi dah percang lagi ulah you ketu tak we kata gua spirit you sup upai you lah untuk kini kesini kecingnya pun seperti ini team mangga kata gua sportsmanship spirit you sup upai kecingnya manggawan kau ye uang untuk gua musaf sup you kan ko MOU next ni to yo subat yes kamala wa hagni gisni euro 1 men represent itu euro line sa state level men represent ga district yang ini gawanda jing serong pro kam district yes kama oto yi pula ba yes kamala oto la job la ram la kandak kam pi komle yang pi hang amadan menemi bi sebab amadan la kau igi kecing serong yang orang juta ni kena tak yang kau baca dengan sesuai. Bun ni uklama, betul ni kesini tak kesini berjerong. Bun pilihnya di dan yo ulah no segi bentar aku mat. Sekian ikut play wipo participant ni, ikut play lagi spectator di crowd, jiwa open songsit, jaga jengi bun lagi kebahagiaan awri risai mungkin. Bercoksit ke yang ini ke final yang football tournament Arjar Arpole. Next kali mau to, Euro ini menemi dengan ketiga Madan Ulai di umi di terusnya di sejeng serong to ini yo kun. Job dalam menangkap sejeng job to hakli Muhammad Sin. Kulai Cipun MH Bukit itu MH yo berkat oleh ni dari Sikmat Roman ke job. Next time mau to di tak hadir ini ke tournament
boile segi wigi tim gini strong di Nepal, di Bangladesh, di South Asian countries. Mengenai skema untuk keniman ke ketegaran yo kurang semat. Yo nado ni start yo pet juga jadi after match di Lachwa yang under 14 yang girls. Tang yo pet ya ke last match to yang under 17 boys. Naga jingyo yang jempet yang to the skill level yang the dedication yang the passion to MP dapat kini ke you put pilih the beautiful game to M skat you suk ipet yo opet na road yo to M kata standard you suk you pun ipet ngaji untuk adin yang gini terkadang job di jaga district level champions do represent di district yang state level next kamala untuk laga terjo laga disiplin laga terjo laga passion go penyu hari kesini yo represent di kamu deman hari ini pun Islam the West Jantin Hills district cuman laga bahwa tim kami ke West Jantin District man lagi pun sarung di itu yang West Jantin District.